Get your coat, we gotta go. Fata ikote tugende. Jennifer Lopez nidutangire. Filime y'umwaka. Wapakiye buri kimwe. Umugore kumwe n'akana. Sweetie, we're late. Sweetie twatinze. Banguka. Mu rugo. Ty. Today, puppy. Uyu munsi papi. You're killing me, Ty. Uri kunyica. Uri kwica mama wawe twihute tugende uri kumukerereza. Akana kitwa Ty. Ikiraranze kitwa Ty kandi gifotora sha. Wanna do your speech for me? Wateguye ijambo uri buvuge uyu munsi ko ndibuze kwa Mari. You know, you don't have to listen to that thing 20. Ahubwo ugomba kumva ibyo byiye gutera amasaha 24 ku yandi. That's why I tell you to tie your shoes. I know. None wanjye ugomba gufunga inkweto. You can't just Urebe. turn them up. Kumwe mwakererwe ni mama n'umwana. Yo. Urebe. Cyo byarabaye. Umugore aza hano ari kumwe n'umuhungu we. Why'd they break up? Who? Simon and Garfunkel. Ma, kuki Simoni nagwareka mwatandukanye? Google it at school. Urakomeza gucaho. Cyane umwana baragenda baganira. Yo. Za hano. Kira. Tugende. Muri bisi. Tapandigo. Will I trouble if I didn't give my speech? Mama, nintinda simvuge speech yanjye umunsi biraza ko ibibazo. You've been working all summer on it. Isama yose uri kwandikira speech uzavuga. It's boring. Numvisha itatwika. Went to Awela to your dad. I thought we were meeting him after. Nari nzi kuri buze guhura na papa uyu munsi. And then you guys are going camping. Papa araza kuza gufate mujyane muri gukampinga, sibyo? See you. Sawa. Look, Yeah. time it starts. Don't worry, he'll be there. Ntugire ikibazo papa araza kuba hari. Ni mama arabwira umwana. Ntugire ikibazo so araza kuba hari. Give me. Deba ariko. Now you got something on your face. Ndabona ari ikintu kikuri ku isura. Right there. Yeah. Ni mama n'umwana. Barishimye. Bari muri bisi. Patroli. Bakubisemo akabisi urumva ubuzima ntago bumeze neza. Ega nta muntu wanze kubyuka kati mbeheye n'umwana mudepoza ku ishuri nuko ari ubukene butuma tuba bwira ati mufata akajana k'igare. Speaking is at 4. I know. Mama saa kumugomba kubageza hano nibwo ndi buvuga ijambo ryanjye. Mama wineza abanyeshuri ari kumpa amabizo. I'm sorry, Mr. Cool Guy. Mbabarire niga, mbabarire ndabona ari kwije. Kana kamuha bizo ahubwo ariko. Ubwana bamaze kwikuza ngo mama yagusomye mu bandi bana ubugaragara nk'akabebe. Ariko iyo musomye ubugaragara nk'umuntu w'umugabo. Kamuha bizo. Mama baje kudepoza umwana ku ishuri abone gufata inzira yikomereza. Hari ahantu ubuzima ntago wabworoshye mu nsheri. Nta miteto waba afite. Hano bufite umukozi nguri umukujyanire ku ishuri ari uramudepoza nawe ukagira igihe cyo kuza kujya muzawe bitoroshye. Uko yabimeze. Nje rero kubera kubayo cyane. No kubinaha mbasha kubibona nkabihuza. Anareba ubunebwe abantu mufite hano bikankumirwa. Filime bakisati negera mbimare wo muri Manhattan. Rebe. All right. Yo. Manhattan. Ni karitsiye nkuko mva Gatsata. Good morning, Marissa. Mwaramutse Marissa. What's doing? They're hanging with your rubies and your armor. Meze biti ibintu byose twayimanitseho byari bikwiye kuba biri kutururi. Yakomeza imbere. Gusa nk'abantu bagenda bahura n'ageze ahantu. Fayo. Ino hotel itwa Hotel Barefoot. Barefoot Hotel. Barefoot mumbabarire. Somye nk'abana kubera abantu bari kumpamagariramo. Jinga bahamagara babipa ngoroki ikarame. Kayita seka sha mujinga gakupa. Umuntu afashwe. Mwaramutse Marissa. Kubwaje mu kazi. Kimeze bite Keith? Sunshine. Kire kimeze gite sunshine. Sawa. Anything good on? Hari ikintu kiri hano se umuntu yareba. Rurebe. Ukora kuri kamera. Aza kumwereka kuri kamera. Open the door for the people. Uriya mugabo yafunguye umuryango agiye gufata ikinyamakuru. Umugore ahita amufungira. Kick him out too. Igasane mfunguriye mfungira nyambaye busa. Uyu nukora ku buhanga bw'ibyuma nyine ureba kuri kamera zibera muri hotel. Umugore akora muri hotel. What you call me behind my back, I wonder. Ase ko wita abantu bose amazina ngiye mu nyitane. Can I get a robe to the child suite ASAP? Abakozi nyine bakora muri hotel bita abantu bose amazina. I call you God. We tukwita Imana. You're still smart. Kubera kureba ibintu byose ukisekera. Uyu umugabo yirebera muri control room yirebera ku makamera biri kubera muri hotel byose ku buryo akabaye kose abakabona. Abasebye ababona ni za hotel ni nuve kuri twa hotel muzi. Made is thorough. A bear's made serves with a smile. Umukozi rwose umukozi wo muri Bearsford agomba bari kugenda babwira amategeko bagomba gukurikiza.
hano baza gufata imyenda niba abakobwa bakora muri hoteli bakoropa ba housekeeper babita ba housekeeper aba maid byose nibantegera mbimane niko babita iki niki akaba ari akazi keza. Christine, assistant manager. Assistant manager, and you know what that means? Yeah, it means somebody else. Assistant manager Christine ngo yamaze kwegura. Oh, it means we're gonna need a new assistant. turaza gukina assistant manager mushyashya. We still on for happy hour. urebe bari kugana ko ari umu assistant manager wagiye bakeneye Marissa, you here? Marisa ariko uri hano Getting dressed, please. waretse nkamba You're the one who keeps talking about being a manager. reba horaga buri gihe ushaka wifuza kuba manager nyamara ushobora kwiyamamaza ukaba uri usimbura umugore wayeguye. They're not gonna make a maid a manager. ntago bafata umuntu nkanjye wakoropaga nka maid ngo bangire manager. You know what I'm saying? wujuje ibisabwa hari abari kugenda bimushyiramo ariko we ntago abyumva. katurori manager vuba niba abandi babakoropa bakora amasuku muri hoteli hirya no hino. mwaramutse Mr. Dexter has an announcement. Mr. Beckstrom hari itangazo abafitiye. Mr. Beckstrom Christina Howard's promotion, Christina Howard the vacancy that we've decided to fill. kuba twamuzamuye mu wundi mwanya hatumye hari icyo kiba mu cyundi mwanya udafite umuntu. Perhaps one of our butlers. Excuse me, Mr. ahari umwe mu ba butlers bacu ashobora kwiyamamaza akaba yaba manager. Can a maid apply? ese n'umukozi nkatwe yakwiyamamaza. Technically, if an employee's been here for 3 consecutive... yaramutse yarakoze hano imyaka irenga 3 yujuje ibisabwa ngo ni impamyabumenyi. Yes, sure, absolutely. cyane kuki se atakwiyamamaza ngo nuko ari umumaid. filime bayise ngo made in Manhattan ni umujyi harya ni muri New York. iza New York. On to new business. Mr. Radcliffe is Mr. Radcliffe 9. araza gusohoka mu cyumba Mr. Greenwald is checking in. 709 yinjire mu nzu. Clear out the minibar. ugende minibaye muhinduremo ibirimo ni twa dufirigo duto tuba turi mu hoteli mushyiremo ibindi byo kunywa. And shampoo the rugs. murebe noneho muri stock ya shampoo mwongeremo n'utundi dutapi twa tundi bakoresha. Sweet. housekeeping abari kubaha gahunda. Sage is Madame Sage children. arazana n'abana be Mr. Sage's girlfriend. noneho mucunga yinjiye aze kwinjira sheri we wundi